Zdravo svima, ja sam Jovan i dobrodošli na Miplov kanal posvećen društvenim igrama i naš serijal Kako se igra. U ovom videu ću vam predstaviti društvenu igru Marvel Remix. Marvel Remix je igra zasnovana na poznatoj kartičnoj igri Fantasy Realms, koja je zapravo preuzela kompletno pravila igre i način igranja i stavila u Marvel svet. Ovo je kartična igra za 2 do 6 igrača, gde partije traju negde oko 15-20 minuta i preporučuje se za igrače starije od 12 godina. Hajde da vidimo kako se igra Marvel Remix. U kutiji Marvel Remixa ćete pronaći sledeće stvari. Pronaći ćete Remix špil, zatim ćete pronaći špil zlikovci, pravila i ovaj blokčić za beleženje rezultata. Za sada ću ovo staviti sa strane i objasniti vam postavku igre. Na početku igre promešajte zasebno ovaj Remix špil i zasebno ovaj zlikovci špil i svakom igraču podelite po 6 karata iz Remix špila i 1 kartu iz špila zlikovci. Svaki igrač bi trebao da dobije ovako, on uzima te karte kod sebe u ruke i igra može da počne. Vidjeli ste da je postavka vrlo jednostavna i sam tok igre je vrlo jednostavan. Igrači kod sebe drže 7 karata. Kada dođu na potez, biraju odakle će da povuku 1 kartu. Ukoliko ste prvi igrač, imate izbor sa vrha Remix špila, sa vrha špila zlikovci. Odaberete, evo na primjer odavde, odaberete 1 kartu koju ćete da odbacite i odbacite je na sredinu stola. Evo ovako, okrenut ću ka vama. Nakon toga igra sledeći igrač. On takođe bira odakle će da vuče kartu. Sa vrha ovog špila, sa vrha ovog špila ili ovde iz sredine karata. I tako će igra teći u krug. Kada se desi da se ovde na stolu nađe 10 karata, 10 otvorenih karata sad, tada se igra završava. Igrač koji to uradi, odbaci tu 10. kartu, on je završio igru i gledamo koliko smo poena osvojili, pišemo ovde u blokčić za rezultate i to je kraj igre. Ne postoji neka najava i slično, još jedan potez i to. 10. karta ovde završava igru. Što znači da igrač praktično na potezu, ukoliko ovde ima 9 karata, on može da bira da li želi da završi igru time što ako povuče sa jednog od ova 2 špila sigurno će završiti igru, ali ako povuče iz centra i praktično vrati 1 kartu tu, on će produžiti igru. Tako teče i završava se igra. Ajde da vidimo u čemu je zapravo igra. Igru čine karte. I to karte iz, rekli smo, Remix špila i karte iz špila zlikovci. I ideja same igre je da vi zapravo u svojoj ruci pravite neku Marvel priču. Gledate da napravite kombinaciju karata koja će imati najbolju sinergiju i osvojiti najviše poena međusobno. Karte u rukama igrača isključivo utiču na njegove sopstvene karte, znači nikada na protivničke karte. Ukoliko meni karta kaže nešto, to važi isključivo za moje karte, nikada za protivničke karte. Na protivnika jedino utičete tako što ćete eventualno uzeti neku kartu sa sredine stola koju je on teo. Nikako drugačije. Igrači uvek moraju da na kraju svog poteza imaju 7 karata u ruci. Počeli su igru sa 7 karata, završavaju igru sa 7 karata. Sada ću da sklonim ove karte i da vam pokažem koje zapravo karte imamo u ovoj igri. Ovo su tipovi karata koje imamo u igri Marvel Remix plus karta zlikovci. I tu u gornjem levom uglu vidimo tip karte gde piše heroj, saveznik, status, oprema, lokacija, manevar i zlikovac.
takođe, pored naziva same, odnosno naziva tipa karte, vidimo i neke poene. Ovo se zovu bazični poeni, odnosno osnovni poeni koje karta nosi sa sobom. Zatim, uz levu ivicu vidimo oznake koje karte imaju na sebi. Neke karte imaju više oznaka, kao što je ovaj Mjolnir, neke karte nemaju oznaka, kao što je ova skrivena jazba. I te oznake su nam bitne zbog interakcije sa ostalim kartama. Osim toga, karte imaju tekst dole pri dnu i opet zavisi od karte do karte, sve su jedinstvene. Ono što je bitno jeste da napravimo neku sinergiju i da na taj način ostvarimo najviše poena. Da bi uopšte došli do momenta bodovanja i da bi bili validni da pobedite u ovoj igri, neophodno je da vaša završna ruka, vaših završnih 7 karata, sadrži makar jednog heroja ili saveznika, znači ili, nije neophodno oba, ali makar jedno od te dve vrste karata i morate imati makar jednog zlikovca. Ukoliko se desi da imate završnu ruku bez zlikovca, vaša kompletna ruka se neće računati i vaš rezultat u igri će biti 0. Kada se završi partija, uzet ćete ovaj ovde blokčić i krenuti da gledate kartu po kartu i gledati koliko ona donosi poena. Ukoliko je ovo moja neka završna ruka, ja bi posmatrao sledeće. Krenuo bi ovde od Spidermana i video da on nosi 5 poena i 5 poena za svaku ovu plavu oznaku ukoliko imam lokaciju sa ovom oznakom. Pogledam da li imam lokaciju, evo je. Da li ona ima tu oznaku? Nema, što znači da će mi u ovoj situaciji Spider-Man nositi isključivo 5 poena. Zatim idem dalje. Imamo ovog Heimdalla, on mi nosi 4 poena i plus 6 ukoliko imam Bifrost, što u ovoj situaciji nema. Znači vidite da neke karte reaguju, odnosno interaguju sa drugim kartama, gde je ovde konkretno naveden ime karte, a neke reaguju sa vrstama karata, kao što je ovde lokacija, i sa ovim oznakama koje su navedene. I to je cela poenta igre, da napravite sinergičnu ruku. Da jedna karta daje bonus drugoj, da ta druga daje bonus trećoj i tako. Sada ću vam pokazati kako izgleda kraj igre i jedno završno bodovanje. Igrač je na potezu, odabrao je da će da vuče sa ovog špila, povukao je kartu, odbaci jednu kartu iz ruke i to je sad 10. karta ovde, igra se završava. Ove karte možemo skloniti sad, neće nam biti potrebne. Postoji eventualno jedna situacija kada su potrebne, ali sada za snimanje ćemo skloniti. I da vam pokažem kakvu je ruku ovaj igrač napravio, odnosno kako sam ruku ja napravio. Prvo ćemo ići od karte do karte. Imamo ovde ovu lokaciju Bifrost koja kaže donosi 0 poena, ali plus 11 za drugu lokaciju. Da li ovaj igrač ima drugu lokaciju? Ima. Tako da ćemo za prvu kartu ovde upisati 11. Zatim odmah vidimo ovu drugu kartu koja kaže nosi 0 poena, ali plus 9 za svaku drugu kartu, odnosno za svaku drugu ovu oznaku, što znači neće se brojati njena oznaka, već druge oznake ove vrste. Ovo je konkretno oznaka za Asgard. Što znači brojimo, evo je ovde jedna, pogledamo u ruci da li imamo još, evo imamo, na ovom Mjolniru, tako da će ova karta ukupno vredeti 18 poena. 9 za ovu i 9 za ovu.
Sada odmah idemo, treća karta je Mjolnir, koji kaže obrisan bez dostojni, to je ime karte, ili bez heroja ili saveznika sa ovom oznakom. Pogledamo da li imamo nešto od toga da ne bi ova karta bila obrisana. Što znači kada je karta obrisana? To je kada se to desi, potpuno posmatramo kao da karta ne postoji. Imate je fizički, ali ona kao da je prazna i doneće vam 0 poena, neće se gledati nikakve oznake na njima i to. Tako da gledajte da to koristite strateški. Da vidimo da li će ovaj Mjolnir biti obrisan. Neće, zato što u ruci imam Jane Foster, koja je saveznik sa ovim znakom, tako da će Mjolnir nositi 10 poena i ovdje upišemo karta 3, 10 poena. Hajde da vidimo Jane Foster, saveznik, ona je 5 i nosi 5 poena i kaže plus 8 uz Tora. Međutim, nemamo Tora, tako da ona nosi samo 5 poena tu. Da vidimo šta dalje ima. Imamo zlikovca, tako da sada već imamo uslove da se bodujemo, iako predlažem da na početku kažete ukoliko nemate uslove da se bodujete. Ovaj zlikovac, Kingpin, on nosi 13 poena, ali je obrisan bez lokacije sa ovim oznakom grada, međutim imamo tu lokaciju, tako da on nije obrisan. Karta 5 nosi 13 poena. Imamo ženu Hulk, koja nam nosi 4 poena, plus 5 za svaku drugu oznaku ovde gama zračenja i imamo ovde jednu oznaku gama zračenja, međutim vidite sad ovo, ona nam nosi plus 5, to je 9 poena, a ovde imamo Brucea Bannera, koji je ovako dvostrana karta, koji kaže da se transformiše uz bilo koju drugu oznaku gama zračenja. Imamo tu drugu oznaku gama zračenja, tako da ćemo njega okrenuti i ovako posmatrati. Sada više nije Bruce Banner, sada je Hulk. I on sada ima 3 ove oznake pesnice i jednu ovu oznaku gama zračenja. Što znači, žena Hulk nam nosi 4 plus 5 i upišemo tu 9 poena, dok nam Hulk nosi 13 poena. To ovde saberemo i toliko bi vredela moja ruka, odnosno to bi bio moj rezultat na kraju igre. Svi igrači to isto urade i vidimo ko ima najviše poena, taj je pobednik. Vodite računa da ukoliko vam se karta obriše, sve na njoj vam neće važiti, tako da pazite na to. Vodite računa da ukoliko karta kaže uz drugu lokaciju, znači ne važi za samu lokaciju, ili uz drugu oznaku, ne važi za oznaku na toj karti, već na drugim kartama. Predlog je da odigrate jednu partiju, da vidite kako vam sama igra funkcioniše, koje karte imaju sinergiju sa kojim, i samim tim će vam sve ovo biti mnogo lakše da shvatite i vidite koje ćete karte odbacivati, koje ćete kupiti i to. Nema boljih i lošijih karata, ima karata koje su bolje ili lošije za određenu situaciju, odnosno za vašu ruku. Tako da nekada karta koja vam se inicijalno čini baš loša, vidjet ćete da je nekom drugom igraču može biti dobro. I tako funkcioniše Marvel Remix. Igra je izuzetno jednostavna što se tiče same tehnike igranja. Vučete kartu, bacite kartu, igra sledeći igrač, ali pruža dosta strategije u tome koji ćete tim, odnosno koju ćete Marvel priču da ispričate. Ono što je još lepo, ukoliko igru kupite u nekoj od Meeple prodavnica, dobit ćete i jednu promo kartu. To je Cica Veverica, heroj koji samo ubacite u vaš Remix špil, tako da imate jednu dodatnu kartu za vas i nadamo se da ćete uživati u Marvel Remixu. Ukoliko imate nekih pitanja vezanih za samu igru, slobodno pišite u komentarima ispod ovog videa
ili pišite na nekoj od naših društvenih mreža. Do sledećeg videa, pozdravljam vas.